Mbozi yaffe eya Let's Talk twogere tutanduludde ku bigere kilomita eziwerako ne twolekera ku kyalo Kasaba mu district ey'e Kyenjojo era olugendo lwaffe terubadde lwangu. Entambula yayo nzibu nnyo nga taxi zibeerayo ku makya n'akawungeezi era bwekuleka oba olina okulinda enkeera ng'okuva ku main ku kkubo erikutwala e Fort Portal otambula kilomita 20 mu nfuufu ennyingi otuuka olinga omwennyeke ng'ogubasidde. Nga tukozesa bodaboda tugenze ku kyalo Kasaba gye tusanze omukyala Mugabirwe Udita Owemyaka 39 ali mu nnaku yeetaaga obuyambi olw'abaana be abasatu be yazaala naye nga tebawulira wadde okwogera wabula balaba bulungi. Abaana bano kuliko omuwala omukulu ali Chwamu Jocelyn wa myaka 14 ng'ali mu P4, akampulira Isaac ow'emyaka 11 ng'ali mu P3 ne Anatoli Habasa wa myaka 8 ali mu P1. Nyabwe agamba nti yasooka kuzaala omuwala nga tayogera wadde okuwulira nazzaako owookubiri amaanyi ne gamuggwaamu wabula n'asalawo okugezesa azaala asembayo nga naye kyekimu nga mu kiseera kino ebyokuzaala yabiyimiriza. Abaana banje bano nyowe kale kubazaala kwanje nkazaala abaana bataano. Babiri bali kugamba, bashatu batali kugamba. Kunaziira omuhara ogu kale naaleba koko yimukagaha mwana ha kitanda ori kumusigaho nga nyame nyo nanyimukagaho nkarataye kanga ataye sika manya kwera ogwo mwana nawe utari kuhulira kale twagenderaho nkabaso atukuyacura mubwire bwo kwanjura no kurubata omwana narinda kugamba tata byarema twagumira yaho umwana yagumizamo yakura atari kurebata atari kugamba wako atukuyakuza atari kugamba nguma nkiza nko muri bagenzi banje mbagambira nta mwana wanje chonka takahulira banja nkwere Udita tori kubeho mwana atari kuhulira ngamba nta mwana atakahulira kare bagenzi banje bataho bacomu kugira ngo bamuturuke nkenyuma bamukange barebe yanimbiha baturuka nkenyuma bagira nkabati omwana yanga baja nkabati yanga kare omwana yakurarinka baso hati nayongeraho ogwo wa kabira kampulira naho kunamwongeraho wa kana nawe yakurarinka baso naho kugamba byayanga kuhulira byayanga nango mutima gwagira kare obu nayisaba bana babiri batari kugamba nyoshana ko kuzara ndeke nawe urabyayinsa nk'ekiniga ubundi gwagamba we shozare yo kareba nayongeraho ogwo uwa katano nareba nawe atagamba nawe acisa nko mubwire bw'abandi babeteraga tata nawe mwana yanga kweta nagamba mukama nyonka ukorera ki kumpa babiri bari kugamba bashatu bantu bona bayanga kugamba nabirugaho naza family hata abana banje ni mubareba ti kugira ngo bakazagwa bari kuhulira bakazagwa batari kuhulira kandi batari kugamba bari nkabasoko muri kubareba. Bayafa mu 2019 era kati apakasa munimiro z'abantu ng'olunaku akolera shillings 10,000. Ndagenda mpeke fuka yanje njendo wo muntu amporo nako muzize 10,000 nazikorera baraza nazimpa cyamukaga hati yazimpa cyamukaga ubwo niwo ziri kunyamba. Ebyo mu kubizibu byalimu kwe kuba nti abaana bano ne bwe batambula okudda ku masomero oluusi babatomera kuba tebawulira ng'omuwala omukulu olumu abasajja bwe baagala okumusobyako talina bwa kubanduulu. Kare biri kubateganisa kabana ganke bitabo mu bandi bana babyiba ne karamu niba bavuya munonga abana barire bashobora begisaba bugwe cy'abana bari abwo kutikara nabo kubacenga kare nabegisaba cyo mukungumisiriza bagezaho bumwe bagure bitabo bagure karamu bababeha basho abana batekana ukazi n'ubusasi kutaha n'abana batari kugamba kandi ajye mfakazi harizo harimo batomera umwana umuntu dari ku rugamparo antubona nkamuri abantu bana kwatwa busasa ari kuza kubareba uno yashanga bamukiza mu igwariro
hariho n'ubwo umwana ogwo muhara harimo abana bari kubana ibintu ngo bamuhambe ubuzibu bundi kureba ajye umukazi bukanyiri hariho n'abana bamugezeho kwenda kumuhamba kazi yagwanisa abana babatera aza bicariye bizibu byo umukazi bikanyire abo kwatine cywera nabaramubeti bamuriho. Their main challenge is the 3 children are mute, they cannot speak and they cannot hear. That is the problem, and most especially if they are orphans. The woman is a widow and poor with no resources for such a family, depending narrowly. So we need surely help to such people educationally and all other things. They are very badly off. Abaana bano okusinzira ku nnyabwe abaagala nnyo basome era bakola bulungi wabula ensimbi ze basasula ku masomero tazisobola. Owa P4 asasula omutwalo gumu n'ekitundu, owa P3 asasula omutwalo gumu 13,000, ate Habasa owa P1 asasula omutwalo gumu 10,000. Ishe wabakafu akafa gwe 2019 ebiro 9 okwa 9 nibwo yafire nyo kuyobwa tinkabona gondije mushe kugira ngo murete hano ninde bari kubaza kuteganisa abana banje atecho nagamba mukama Kyenjojo nje sasa kwa abana banje tibari kugamba ngamba reka ngume nabo mvumirire ngume n'abana banje. Asaba abekisabonna okumuyambako wakiri abaana be basome. Nyo kizibu kindashaba kandi kinturaga ndi kushaba no kushaba kugira ngo abana banje hakiri bege okwega nicyo kiri kunyiza. Nakubona nko umuntu akangira ati Udita nitukukwatiraho aha abana bawe kushoma ninyikiriza ati nkayanga nicyo kiri kunyiza munonga. Ng'ogyeko okusoma tutuuseko mu nju we basula ng'omufaliso bw'ogutunuulira amaziga gakuyunguka. Nko muntu wakwija kugamba ngo abana no basa kwikiriza okabampa nkakukwatiraho ninyikiriza abatware ekikuru kasitari kuba nakora ki nabanyegesereza akugira ngo ekinte cyo nincegomba mutima gwanje. Ne ku ssomero abaana bano we basomera eri Amparo Primary tutuuseeyo ne twogera n'abasomesa ne batubuulira abaana okusomoozebwa kwe bayitamu. Wano wenyimiridde ku ssomero erya Amparo Primary School lisangibwa mu district e Kyenjojo era nga wano we wasomera abaana abasatu b'enkulaze abatasobola okubanga bawulira oba boogera. Ekimu ku bizibu bye balina kwe kuba nti okutambula kilometers 5 okuva ewaka okutuuka wano ku ssomero kizibu nnyo ky'amaanyi kubanga tebasobola kubanga bawulira pikejja wadde emmotoka. Wano oshomesa tali kuhulira kandi kitwa bashomesa bumwe sign language tuli kugimanya tutabitendekwe no shomesa ko ashomesa ureba takukwata je urenga ho kumugambira ko wamugambira mu language yeye konka tulenga hongo tuli kubasa abana bu kusigikira ubu kubalengesaniza na abana barukuhura bona abana nibakora kurungiho tere school fees nkukira kugamba bitukanda haro akasenta akatusasura ka PTA hati mama wabo takukasobora buko mufakati usanga ubundi nakerereza kusasura betunite tumugumisiriza asasura mpora. Tusime Frank omu kubasomesa agambye nti olusi bafuna obubenje mu kubo olw'obutawulira. Tukatungaho reports bakatunga na accident baba batomera hariho mwana omwe bakamutomera abo kugira nti takuhulira ekyamuleto nyuma yani pichipichi yani motoka takahulira so ya maybe alina abagezemwe bali kugira bakamukwata bakamutanka rubaju bitu baba batagirizeho kumukwata no shanga bumwe yatunga accident. Mugabirwe Udita nyabwe mu kiseera kino talina mulimu gwonna okujjako kukola munimiro z'abalala kugwayinza okukola bwati bwaddamu. Cyana nko kuza nko mu binyobwa nakubona nko muntu okunkwatiraho ha mukono ninza nko mu bihimba byomere rundi shinko gura nke binyobwa nkejo na nyankatwara nko mu katare nkeye yawo ubwo ningo basa kuba nkebyo tibikatuma nataho mu kiro kugira ngo shange bano bamazire kuncinjirana rundi nabo bajyayo rubazitana. Mu kiseera kino nga abana betegeka okudda ku masomero omwezi ogujja ku ntandikwa yagwo bonsatule bano essubi balina tono
kuba nnyabwe takola kati olw'omusana omungi mu byalo. Okusinziira ku ssente ze basasula ku masomero, beetaaga waakiri emitwalo 10 gyokka buli lusoma obulamu bwabwe bukyuke. Kubamu akafaananyi omwana wo tawulira wadde okulaba kyokka ng'akola bulungi mu kibiina. Weebazenga Katonda gwe omulamu ataliiko kamogo, kuba bano wadde bali mu mbeera eno naye era basanyukamu. Let's talk, tuwogere. Tumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.